Ko te reihi. Ko te reihi, tuawaru tēnei ngā wāhine te kaumaono tau me raro iho te pakeke takitahi rua raurima te kaumita. Kei te ara tuatahi Hastings Girls High School kei te ara tua rua te kura kaupapa Māori o Tūpoho. Mount Maunganui College kei te ara tua toru te kura Māori o Hawaii ki hou kei te ara tua Whārotorua Girls High School. Te kura o Kokohuia, Otu Muay Thai College kei te ara tua whitu. Bay of Islands College kei te ara tua waru. Gisborne Girls High School, Hamilton Girls High School, Auckland Girls Grammar School, me Karamu High School kei te ara tua Ngahuru Mārua. Ko te haki mā tērā kua tui tēnei te reihi tuawaru o te whakataetai nei, te whiringa whānui tuatahi mō ngā wāhine, te kaumaono tau me raro iho te pakeke, takitahi e rua raurima te kaumita. Me te haki whero tērā kua tū. Ara, ko te haki kākāriki tērā. Ka kite i te matangi rua o te hoe. Aratua Ngahuru Mārua tērā. Grace Carson. Riria ata i te aratua iwa Gisborne Girls High School taku mōhio he kaihoi o Horota. Ia rātau ka timata tā rātau hoe roa. Aratua iwa me te aratua Ngahuru Mātahi. Kaore tawhitia nei tēnei wā. Whakataua nei te taumata tika mō ngā wāhine te kaumaono tau. Me raro iho te pakeke i tēnei tau. Rongo i te haruru o te whānau i konei. Aratua iwa e ārahi ana. Ko riria ata tērā Gisborne Girls High School. Kua whakaihuaka i te reihi nei. Kāre paku pau ana te hau. What do you think she had for parakuhi? Koera pēr tētahi o ngā kurahuna. Anei te whakahokinga ki te timatanga o te reihi. Te āhua nei ko riria tērā i ārahi mo te roanga. Muri tata i aia Akira o Auckland Girls Grammar School tērā. Ka nui te mihi ki a rātou me te mōhio, he nui ngā ripa tauarai pēr ka pāki a tātou rangatahi, te whai wā i te wai, inara i tūranga nui a kiwa, me te nui o ngā āwha i pā ki a rātou, e pā tonu ana ki a rātou. Kua tūtaki nā aua mānuka i a tātou rangatahi.